Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Maurin, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtrab-trabaho iti may sa nga opisina, kastamot lang ni Dexter Anobio. Ngem sa bali a lugar ti ayan na. Talo atawanan nga agnobyo kami. Ngem gapo tada kami iti makuna a long distance relationship. Jack nalapdan, tinagayat iti sabali. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Maurin. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kumusta ka mitan, Maurin? Talo abulan ng tinapalabas. Sipod na o di nagkita ta. Okay, aklaan. Si Kangay, kumusta ti pa nagtrabaho? Nasayat, met. Apay nga na umakar ka dito eh. Ado mo ti mabalin mo pagtrabahoan dito eh. Nangat nga to ti sweldok ijayan mi ita. Ngam... Apay, awan ka diti pa nagtalek mo kanyak? Talo atawantan, Maurin. Saan aday tati kayat ko asawan, Dexter? Nabibit ang makaurnungak iti kwarta nga usaranta, no ijay ti pagtrabahwak. Kat, anya ti planom? Maturog ka ka diti boarding house ko ita arabi eh? Saanan, nakababain mat kini Vina. Anya ko mga tinakababain dita? Saanan? Agsubliak mat langit ya bagyo inton rabii. Tadda jutik no bigat. Anya? Agan anos ka pay laeng. Tinapatag. Adda pay lang oras tang agkita. No kayat mo, umakar ka langan ya bagyo. Saan na bale? Amumat ni nanang timay papan kadata. Iso ang mabalin mo ti makipagnadi ya balay. Ay saan ah? Anyan tulangan di ko na ang dagiti tattao kanyak. Aglalo ko't saan tapay anang kalaysa. No kasta nga rod, agan anos tapay laeng. Un ah, kastan ti aramidan ta. Oh, apingita ka laang mo rin. Nakisinara ka ngamin ka ni Dexter, friend. Amo mo't, agsublimanin ijibagyo ita arabi eh. No apay mo't ngamin adi na kayat ti umakar dito eh. Kat ado mo't ti mabalin na pagtrabahoan dito eh. Kasta ti kunak, ngam nangat gato ka no ngamin ti sweldo na iti ayanda. Kunana nga rod, ano kayat ko? Mabalin ko ti umakar iti ayanda. Kat, anya ngay tinsungbat mo. Saan na kay manugot? Tama nga no ado ti ibagadag iti kakalugaranda. Sapay saan kami ang nagkalaysa? Saan ka kadi amarigatan iti kasta ang sitwasyon nyo? Eh, syempre, narigat. Ngam anong saklat ta, ah? Kan may sa. Adan plano mi para iti kalay sami. Nasaya at mat nga rod no kasta, friend. 25 yung matan ado. Kan adamot na talgad at trabaho yun. When, friend? Ay, gayam. Salsaludsudan ni James no sumrak kainton bigat. Apay kumasaludsudan na. Kat sa bali mat a department ti pagtrap-trapahuan na. Diyak man amo. Ngam, adaman madlaw ko kan na. Nga niya. Kaslada pa naggusto na kan ka. Anya? Ay, saan na mapasamak dayta, friend? Ang friend, kasano ngay, nupod nung agayat kan ka. Kasanon ni Dexter. Naimbag nga aldaw mo, Maurin. Ha? Oh, apay akas lang naklaat ka nakakita kanyak. Eh, anya nga mi aramidam dito yung department mi. Umay kabisitahan. Ita niya ko maaga po. Dakas ka di? Ay na, James. Adaan akong iti boyfriend. Katanya ko matidakas na. Saan kayo pa'y mata nagkalaysa? Saan ka di? Api, akas tamat tanti bagbagam. Ayawan gayam. Mabalinta ka diti mangan ijerwar? Kalpasan ti trabaho yo?
Pasensya kan ha? Ngam ado pa'y tinaskan nga aramidak. Inton Sabado, mabalin ka di? Awan mat siguro tiras at trabaho may tiday tangal daw. Kwa. Wen, kunam ngaminan Saan mo't adakas na makipagayamakan ka? Makitan to. Diyak may pasigurado kan ka. Okay. Teksan kan tulangan. Sana bale. Taadamot tinumber mo kanyak. Anya? Asino tinangalam? Itinumber ko. Saanan anasken ama-amwam no asino. Vina, adaman sa lutsodakan ka? Unay kamot, kita ang maging inawak. Anya nga minayati sa lutsudam. Si kakaditi nangalaan ni James itinumber ko? Apay ko mga itod ko ngay tinumber mo kan kuana. No kasta, saan asika? Saan? Apay ko mga itod ko ngay. Kat bilin ni Dexter kanyak. Ajak itulok nga daw masidagkan ka sa bali. No kasta? Sino ngay nga rot tinangalaan na itinumber ko? Anya nga itamok. Oy, kita amla nga. Ang mga nuin-inot nga agayat kamot kan kuana. Ay na friend, day tatisan arumbang ama pasamak. Laglagi pam, ada ni Dexter anubium. Si Kamot? Awan pala napasama? Kasta ti bagbagamon? Unaan kan, friend. Iti kasta, saan ka mailawan? Saan ang mapasamak dayta? Ngamin, ay ayatak ni Dexter. Maipasiguradom dayta. Wan Nasayaat nga rin nukas na. Sige, tani, ilepas ko ti in-inawak. God bless the day when He gave me you. Nagmayat day ta music mo Maureen. Kabayatan ti panagtrabaho. Anya ti aramidam dito department ni. Sikat ti rumbang asaludsudak iti kasta. Apay asan ka pa'y anagawid? Kat alas 6 matan. Naskan nga minalipasak dati report ko. Takasapulan ni Sir Inton Bigat. Kasta ka di? At gayam ti sabong. Para kan ka. Sorry, ngamjak maawat day ta sabong, James. Agbiro kalangan iti sa bali apang tidam. Apay ko mga agbiro kak iti sa bali. Sikat ti kayat ko, Maureen. Saan nga rod amang balin? Amumot nga dan boyfriend ko. Ngam saan kayo mat nga kit-kita? Kasanulangan. No addan sa bali a girlfriend na. Saan ang maaramid ni Dexter ti kasta? Alakit din. Alam mo daytoy sabong. Tapno pumanaw akon. Diyak nga rod kayat. Saan ka pumanaw? Aging saan mo nga awatan daytoy sabong? Sige man langan. Agyamanak, Maureen. Oy, Maureen. Pasino tinangted iti sabong ang nakaparabaw di talamisaan? Ha? Ni James ka di? Saan ko mga alaan? Ipilit namot ngamin. Kunakon ka. Amo ka di ni Dexter ti may papan iti daytoy? Saan pa'y? Saan mo kuman nga idanon kan kwa na? Amang ano day tati saan mi apag kinaawatan? Ay na, friend. Itapay laang likli ka mo ni James. No di mo kaya't amapukaw ni Dexter kan ka. Kasta mo ti aramido. Ngaman niya. Friend, amok asaan arumbang. Ngam panagkunak. Agayatak matan ka ni James. Ay na, friend. Itapay laang agpanunot kan anaimbag. Narigat ti mailawan. Vina. Saan arumbang apaggidda nam da Dexter kan James? Kan may saan ka di na ibagam kanyak? Nga dan plano yu kini Dexter nga agkalaysa. Ngam, agayatak ka ni James, Vina. No kasarsarita nak ni James, makariknak itiragsak. Ba nag-adyak mariknak ka ni Dexter? Anya! Agyamanak, tanakaumay ka, Maureen. Nagorder akon iti kananta. Okay lang. Manganta nga rodan. James. Apay ka di.
Apay akastoy ka kanyak. Maureen, saan ka di pa'y analawagkan ka? Tian niya. Kayat ko ti agaramkan ka. Amok, kan mariknak, nga damot ti panagayat mo kanyak. Di mo lang kayat ngay baga. Pudnutin ako nam, James. Agayatak matankan ka. Ngam saan arumbang amaadaan ta iti relasyon. Iso akayat ka aliklikan. Mabalin mo't nga ilimod tapay. Ngam, kasano numaama ni Dexter? Saan ka kumangagbutang? Gusto tan ako nam. Ngam jak kayat asaktan ni Dexter. Katsyak ngay, Maureen. Masaksakta anak mo't laang. Tunggal ibalikas mo tinagan ni Dexter. No kasta, pasensya kan, James. Manipod ita. Saan kon nga ibalikas tinagan ni Dexter? Tunggal agsarita ta. Agyaman at no kasta, Maureen. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mo, James. Dakkel mo't gayam ti balayo, James. Katuan. Manong James! Oh, adda ka mo't gayaman. Cindy. Iso ka di tinobya, Manong? Wan. Isu ni Maureen. Maragsakan at tanam-amo ka matlaang Manang Maureen. Napimpintas ka gayam iti personal. Si Kamat. Ala, ingkakit di nagpulos. Okay, Manong. Anya nga iti planom ita. Dito'y kakadina maturog. Ha? Tapno damat oras tangagbanding Amang ano saan akayat dagiti naganak mo? Awan dagiti naganak ko ditoy. Intun sumaruno abulan ti awid da. Ngam amang ano sa pulan nak ni Vina. Dito'y kakit din maturog. Masapa ka langan intun bigat nga agawid. Oh, aping ita ka laang asumangpat? Agsapan? Asino ti kinasinarak mo, Kwa. Oh, apay adi ka makasumbat. Ni James ka di? Saan? Saan ni James? Ay namaw rin saan kan ngaglibak. No kastater aramidam, nasken amakiwin naswas kapay kini Dexter, sakbay amakirelasyon ka iti sabali. Diyak kaya ti makiwin naswas ka ni Dexter. Kat apay nga roda kastater aramidam. Amom no kasano ti panagayat ni Dexter kan ka. Apay amaaramid mo ti kastakan ko, ana. Diyak amo. Yak kanunungan ti kastangar aramidam, friend. Vina, pangaasim. Saan mo ko mga idandanon ka ni Dexter? Maasyanak kini Dexter, friend. Panagkunak, kat panawanan tapno maamuan na ti kastangar aramidam. Anya? Nalakalaang mati aramidam kat, Maureen. Agpili ka kadakwada. Ngam no saan mo adang ganda giti bagbagakan ka, ay kat makamukan. Hello? Happy anniversary! Dexter. Oh, abay kasta tito na ti boses mo. Saan ka kadya maragsakan ngay mawaga? Ay, ko madila tirik na kita. No kasta nga rod, agpa-check up ka. Wanang tumar ka iti agas. Pasensya ka na. No 5 bulan na sana ka nakapasyar dita. Bisyak pa nga minita. Okay lang kanyak. Agyaman na karot tamawatan. Kat, kumusta mo ti trabaho mo dita? Nasaya at mat. Ala, salwadam ti bagi ma. Numabalin kat saan ka ngagpuyat. Ken mangan ka iti husto nga oras. Tapno saan ka ngagsakit. Wan? Alang nga rawad, umawag ak tumanen. Agananat ka dita. I love you. Okay. Ni Dexter ka di ti mawag. Wan? Kat, impod numan ti may papan kada kayo kini James. Saan pa'y, Vina? Maureen, Kunak mo nakarbuat ka, Vina. mas
Oo, friend. Ay na, friend. Binalakadan kan idi pay laeng. Kat, asino tinakasikog kan ka? Ni James ka di? Wen, Amo ka di ni James ti may papan iti daytoy? saan pa'y? No kasta nga rod, kasaritam ni James. Kan masapul nga ipalawag mo ti amin kini Dexter. Naskan ama-aman na ti pudnong. Dexter, masikugak. Anya? Maureen, di na kumamatraba ka na kasta. Sana ka mang rabrabak. Saan ka di nagsaritahan tan? Ti may papan iti kalay sata. Wen, Dexter, amo ka nakabasulakan ka. Kadsapay ko mata mapakawanak. Diya ka muna niya ti bagak. Anya ti nagbasulak. Tay naramid mo ti kastoy. Awan nagbasulam, Dexter. Asino ti nakasikugkan ka? Saanin anas kan ama-ama no asino? Ania. Namuak asaan kayo ang nagkatuluyan iti nakasikugkan ka, Maureen. Dexter, Talo na tawan tinapalabas. Sipod na o di pa nagkita ta. Ngam kinapod no na. Si kalata ti linahon ti pusok. dayta ka diti kapunang. Ngay may ka diti balay mi. Wan, tao may kukumay baga. Ano ang dapay lakay mo dingak di tapusom. Ituloy ta ko matinaputed nga ayan ayat ta. Nga uri adan anak ko. Sana parikot kanyak na ita. Nui kanak itigundaway ang mga yatmanan kan ka. Pag tinulungan ta padakalan, ti anak mo. Ket ibilang ko, kaspudno nga anak ko. Nagkalaysa kami nga rod kini Dexter, ket maragsa ka na, tay naklun na kaspudno nga anak, ti anak mi kini James. Ket naragsak kami. Agkit-kita kami latta kini James, ngam para lang iti anak mi. Alakastan, katagyaman ak iting kapanang drama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Maureen. Pagayam Maureen, agyaman ak iti daytoy pakasaritaan. Ala, sapay la ko mga rod, tasaan kayon nga agaramid iti madi, apakadadaelan, ti estado yo kini Dexter. Sapay la ko tagtultuloy ti panagtunos yo, tapno agtultuloy met ti kinaragsak yo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Maureen, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.